Biyag ti tao. Pangasim din siyo, di na kami panawan kadagiti anak ta. Kasano kami lang ibati na kamin. Agpagpakasyak, kasyam dagiti duwang anak ta. Batanak di na. Nauma akon kan ka. Kastamat tan ti ugalim. Makauman ti kastoy a sitwasyon ta. Awan lakit agapa ta. Kanayon nak ngapain. Saan ka matabas-tapan awan ti makagapo? Isa mawatan na kumamat ano kasi nga akong atak din siyo. Gapumatlay taramid mo. Basta agsinatan. Di ka matanagan. Tanod dandun trabahok. Mang tagadakto iti suporta dagiti anak ta. Ala, husto da ita na panagsangsangit mo, Gina, anak ko. Idi kalman ka pa ila akasta. Di kan sapay nat naturog, ayn. Apay anaramid ni Densyo tikas di kada kami, anak mi. Saanak mo ta nagkurang gankwana. Pasaray siya pa yung tagtrabaho no kasi ngawan trabaho na. Nagagatak mati ko nak. Managayatak mat nga asawa. Nga mapay anaramid na latatin ang panaw kada kami. Addang arod sa balinaan. Uray kasano ti kinasaya at mga asawa. No talaga anauman kan ka ti asawa mo. Awan mabalin mo, anak ko. Nanang. Aklo na muntigasat yung agiin na anak ko. Tano agsangsangit kalat na kasta. Awan na saya at apagtungpalan nyo. Dagiti anak mo ti panunutem, tababasit dapay. Nagsakit ti barugong ko, nanang. Diyak sa kabailan nga klunan da ito'y. Diyak to makamove on. Makamove on ka. Agkararag ka, anak ko. Ni Apo Diyos laeng ti makatulong ken ka itagundaway. Agpatibker ka, anak ko. Kabailam na ita. Amok anatibker ka, babae. Di ka agpaatiw itiriknam. Dawatem ti kaasi ti Diyos. Tapatyek adina kay baybayan kadagiti anak mo. Agyaman na, tasyak ti pinilim, Densyo. Naumak ngaminin iti ugali di asawak Surayda. Makauma ti kanayon a panagap-apa mi. Ikarit, Densyo. Di kanto pulos apaan iti sidong ko. Ayaten kakit di iti kasta unay, Agyaman ak Surayda. Kasta ti sapsapulak iti may sa babae. Tay makaawat kanyak. Day tay dinak ap-apain. Uray pa'y nga tasikan ti kadaksan nga asawa. Ayaten kanto lata. Di kanto pulos apaan, Densyo. Ha? Nagsurte akmutan takasken ka tinatumpungak Surayda. Uy, Densyo. Managayat. Ken man nakaawatak ngamin at tao. O may kamanganan, Agina. Nakapanimid kamutlat ta di taabay ti tawan, anak ko. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Adobo a pusit. Umay kan, tainggawan ka iti kanam. Wano, yag ko dito yan ti kanam. Sana kamangan. Nagkutong ka na, anak ko. Kita man mo talangam. Kasano ang maasikasom dagiti duwang anak mo no kastambala akan ayon. Amo ka maurnos minto matlaang ti amin, nanang. Agbalinto ang naragsak ti pamilya mi. Agkukuyog kaminto asa nga pamilya ang mapanagpasyar. Ag-shopping, mangan itirwar, ag-swimming kasjay. Kompleton to ti pamilya mi. Agsublin iti mabiit ni Densyo. Di mo namnamaan da ita. Taadda ka nun sa baling asawa na, anak ko. Apay ngayon tulok na marakrak ti pamilya mi. Nagkinari kami adi kami to agsina pulos. Agdanggay kami amang padakal kadagiti anak mi.
Nga maapayaw kastoy tinapasamak. Ala, umay ka mang anon. Tapag saritaan tanto numadamdamaday tawan. Sana ka mangan. Agsakit ka no awan kargat atyan mo anak ko. Ala, umay kakit. Sana ka mangan kunak lang arudan. Di kay makawawat, ha? Ay na. Di mo ibulang itnagit ito gawa. Anak ko, madahal. Ginunak lang arudan nga ibatin nga maapay ngayon na alam lata. Natangkan matidurin. Apay ngay akas dyan ni nanang, lola. Agsasaungawan mo't kasasauna. Ay, wan nga rod apok. Ikararagan tayo ni nanang iyo. Tapno agimbakan. Gapo iti ka papanunot na siguron dayta. Awanan ti puraw nga ulas. Nangisit aminan. Pati utang ko nabayadanan. Oray kasta ni nanang iyo. Respetuan nyo latawan. Agburburakan. Ipatag nyo lata. Tamakatulong dayta amang paimbagkan kwa na. Ipakita yu apat-pat ganyon inanang yu, apo. Uwen, lola. Kaasimot ka rod ni nanang. Apay ngamin api manaw ni tatang, ah. Ay, ala, di mon panunutan da kita, apo. Dikit di panunutam kat di panagadal yu. Tulungam kay ate Manaw mo. kayo dito yan. Adun ti saan amaaramid ni nanang yu. dito eh. Isu asurwo mo dagiti trabaho dito unag ti balaywan. Uray upat Tani, lang. no daduma, adumatan ti marikriknak, iti bagi. Itulod ko dagiti anak ko iti pagadalan da nanang. Saanen, tamangan no ti laman maturturong mon. Siya kun ti mangitulod kadakwada anak ko. Siya ako, nanang. Diyak mabalin abaybay ang dagiti anak ko. Patpat dagiti anak ko. Siya kun kunakmet. Siya akong kunak lang arudan! Di kay makaw. Awat aya! Ha, ala, duatang arudan Gina. Agkukuyog tayon anak ko. Agawid tan Gina. Simre kan dalili kan ti adi na ijay classroom da. Agbati ak nanang. Dituyak ta urayak arumwarda. Mabayag pa'y asa darumwar. Uray, bantayak ida ta mga no alaan da ida. Diyak kayat atakawan dati anak ko. Diyak kayat amaya dayuda. Alaan da. Awan mga lakadakwada. Adda! Mangmangag ko. Alaan da dagiti anak ko. Impanaw dati amada. Kat isaruno da dagiti anak ko. Ipanaw da. Diyak kayat. Saan anak ko? Awan ti mangipano ka dagiti anak mo. Adda dagiti maestrada amang bambantay kadakwada. Agawid takit din. Dito ko naglangarudon! Di ka mo't makawawat nga bakit? Bantayak na kita anak ko! Kumusta ti check up mo, Zoraida? Ay, awan lang ta. Agpapada amin ngayon baga ti doktor ang nagpa-check up. Talagang adda diferensya ti matres ko. Iso adyak mabaling ti agsi ko. Anya? Sorry din siya. Saan ka maipaayan iti anak? Ay, anya ngay nga rod. Awan mabalinta. Apay no alaam laang ang dagiti anak mo iti puderta. Tadata ti mang padakkel kadakwada. Saan lakit di nga umanugot ni Gina amaya dayon nakita anak mi iti puder na? Adamat karbangam kadagiti ubing taputot mo met ida. Padasa ka kasarita. Uray pagbingayan mi. Sagay sa kami ita anak mi. Wala. Nga may mayat kumanudwadang alaam dito'y balay. Data ti mang padakkel kadakwada. Padasik to kasarita, Zoraida. Kunada alima, walumat gayam. Grabe mat na diyang aklo, nagngisit di kiday na. Nanang, anyat mapaspasama ki ni Gina. Ay,
Naimbag man ta nakalagip ka nga imay densyo. Ay, awanon. Mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Anya. Ket, kasunod na kita anak mi. Ang mga nudinan maasikaso ita. As asikaswan na mutlat ta, nga uray kasta ti kasasaad na. Ilot-lotwan na ita. Wan ngam di tayo laan mo nanang. Ang mga no at dadiyo mapuutan nga ilalaok na itiluklutuan na. Ha? Iti kasta ka sa saad ni Gina. Dinan ka ba ilan nga si kaswanda kita anak minanang? Kan bakit kayo matan? Nakapsot kayo. Iso ang saysaya at no alae kung dagit anak mi. Anya? Ay sus, saan lakit di nga umanugot ni Gina iti dayta a planom densyo. Uray kasta ti jar ni Gina. Amo na a protektaran dagiti anak na. Kat no inal daw abang bantayan na ida iti pagadalan da. Urayan na aging ga amadismis da iti malam. Basta alae kung dagit anak minanang. Di mo basta alaan ida. Kasaritampay nga umuna ni Gina. Kasano nga rod ang makasarita ka na imbag. Kat kastamot ti kasasaad na. Saan nga iti amin agundaway kat narigat a kasarita ti anak ko. Maawatan na mo ti maibagakan ko na no daduma. Iso apang nga asim densyo. Kasaritampay nga umuna ti anak ko. Saan? Apay nga alam na kita anak ko. Awan karbungam. Kanapay nga da ka ditoy. Di mo't inasawa da kan ti sa balay. Pumanaw kan, nalipatan da kan. Gina, kaya't kayo atulungan. Kaya't ko ama ipaayan itinapinta sa masakbayan dagit anak ta. Iso pang asim. Palubusam ida sumurot kanyak. Di ka madanagan, tadyak ida baybayan. Saan? Anak ko! Sa dino dayan nyo! Umay kayo! Aglambang tayo! Darasan nyo! Ay, aglambang kayo anak ko! Kung aktumot kan ka adi na palubusan, agwalalakit idayta. San ang mabalhin nga iso ti masurot nanang? Dinan ka ba ilan at ripatwan dagit anak mi? Takas jay kat nga rod di kasasaad nan. Iso amayat man kan saan? Alaak dagit anak mi nanang. Alan anak ko, aggunay kan. Mapmapanan ti oras. Tatang, jak kaya tapanawan ni nanang. Saan ko maanatangkan ti ulom lili? Alakit din, mapantan. Ura agbatin di adim. Ta nagpupukdan iti silid. Di na kayon kabailan nga si kaswan ti inayo. Iso asumurot kan kanyak. Awanan ba hindi dya lalaki? Agtatakaw! Tinakaw na ni Lily! Ala, saan abali taadapay nilila nga anak mo? Agbantay kayo di tiruar nanang. Abangan nagsubli na dyan lalaki. Itaray naman ang nilila. Agawan naman ang anak ko. Saan? Siyak ti makaamu anak ko. Awan ti makaagaw iti anak mo kun ka. Ala, husto day na panagsangsangit mo, Lili. Awan na pinta sa masakbayam, nagtalinaid ka iti puder ti inam. Naimbag dito tamaitad amin akasapulam. Kakasimat ni nanang. Huston ko nakmet, di mon sangitan dya inam. Anya ka kadi. Ala, baybay amlaan nga agsangit din siya. Gagangin na lang ti kasta adyar na. Tadamo na ti maisina iti inana. Ngamkas iti imbaga ti amam, Lili. Itad mi amin nakasapulam. Di da kabaybayan. Apay, saan pa'y anariing nilila anak ko? Aldawan, maladaw iti klase na. Sana rumwar ni Lila. Adamang itaray kun ko na. Agin lang dito unag. Anya, apay ngay, kasanon ti panagadal na. Saanan nga giskwela. Adanangag ko. Alaan da kano ni Lila. Isa bantayak. Inlak ko na dagiti tawa kan ri daw iti silid me. Jak parwaran da anak ko. Ilamang ko kano. Gina, awan mangitaray kan kwa na anak ko. Bantayang manen ay ijay pagadalan da. Ay saan? Again lang dito ti anak ko. Jak irwaran. Ala, rumor kayo dito silid.
Ilak ko manon. Ay nakubungan at ito'y silidyo. Awan angin asumrek. Lukatam titawa Saan? Sumrek na itagtatakaw. Dangranda ta anak ko. Alala, pumanaw kayon. Darasan nyo. Lili! Lili! Umay ka man! Apay ka din, Nana. Kanya matikastoy apa naging inaw mon? Kita ang man matitrabaho? Ay, sorry, Nana. Ala, dublem amin ta ininawam. Diyak kaya ti parparaw paw at trabaho. Ano tawon mon? Ngam di mo pa ilaan mo ti aginaw? Ala, agunay kan. Uwan, Nana. Ikarka kami nandito dakkel abag dagiti kawas ko. Tapumanaw akong dito inton parbangon. Ison tumetla na kauyuyong da kanyak. Nangruna ni Nana Surayda. Idi damo lang nga nasingpet. Parigatan nakpay ti trabaho. Uri kasangsangpet ko nagkapumanipo di jay pagadalan. Paglabaan na kiti nagdadakkel nga ulos. At data, naikarga ko nagiti gargaret ko dito eh. Aglibasak inton parbangon. Lola, adakon. Ay agyaman ta nakapasyal ka po. Asino ti kadwam nga imay. Awan, si Syaklaeng tanaglibas sa kiti balay da tatang. Anya, Ape anak kayda kayo. Agsakit kayo kadi. Madlaw pa anak kapsut kayo. wan nga rod. Trangkason sa da ito'y. Agimbagak tumot laeng. Ayan da nanang kanti kapsat ko. Adada ijay silita. Ingka kitaan ida ijayan, apo. Nanang, kumusta kayon? Shh! Di ka natagari. Addag tatakaw. Adda traidor a tao. Kumusta kayon? Api anagsip nga diti si Ledyo. Shh! Di ka natagari ko nakmut. Ayan ti kapsat ko ngay, nanang. Manang Lili? Ha? Lila, api anak kakumot kay tiulis. Mabutangak manang. Kuna ni nanang, adda ka numang kidnap kanya. Anya, sana pudno dayta. Bumangon ka ditan. Baybayam takabsat mo. Paglumangam, alaad da. Mabit lang talo katak titawa. Ay isan, di ka di makawawat. Alaan dato'y adim ko naklangarudon. Ingka kitag bantay jerwar. Bantayam na da umay ngagtakaw. Nagloko mat day jalilin. Naglibasan? Sigurado ang nagawid day jay itaayang tinana. Inaksukunan. Bye-bye amon. Isuntumot la parparaw paw ti trabaho na. Ha? Katulong laangan ti alaan na. Tamakatulong pa'y kadata. Sir, naimbag nga oras yo. Mabalin ka di patulong kada kayo. Ha? Anya day jay iha? Da kayo nga mintimbagada nga asit ka kapag patulungak, sir. Agpakpakaasiak. Kaya't ko nga ipaagas tinak nga mawan kwarta nga aramatak, sir. Ha? Apa tinam? Napukaw na nga mintilimbong ti panunot na. Nakakulong lang iji silid na. Pati ti kapsat ko, ikulkulong na. Anya? Apay, aon sa bali akadwayo ijabalayo? Adda ni Lola, ngam nakapsut tag sakit. Awan pagpaagas na. Anya? Kasi kay mo't nga ron. O sige. Sa umayak to ijabalayo. Kita ak ti sitwasyon nyo, balasan ko. Sa dinungay ti pangipanandakin ni nanang manang.
Ipaagas da, ading. Duada ka dikin ni Lola nga ipaagas da. Wen, ipaagas da kanupay nga umuna ni Lola. Tapno adamang kadwakan ni Nanang. Kaasi damat nga rod amanang. Naimbaglakit din Dadajebak ng anang tulong kadakwada. Isu nga minti imbagada nga asit ka kapag patulungan. Nasingpet ka no dayjay. Tama nagtulong kadagitin na kurapay akas kada tayo. Duduatan dito'y balay. Amangan no umay manan ni tatang. Kat alaan na ka. Uri anyat mapaspasamak. Jak kayatan ti sumurot kadakwada ading ko. Awalan ti rumba nga pagdanagan nyo iti inayo. Tamadaman ti pan nakapaagas na. Agyaman nak, sir. Kaya't nakasaritak matan ni lulayo. Masyanak kada kayo. Isu at siyak timang paadal kada kayon ngagkabsat. Ha? Ay, agyaman kami unay, sir. Basta tarimaanan nyo ti panagadal yawan. Wan, sir. Kat agyaman kami manan. Agyaman tayo iti Diyos, tanaimbagan kan, Gina, anak ko. Nanang, Ngam ituloy mo lat dagiti agas mo, wen. Di mo liwayan ti agtumar. wan, nanang. Agyaman kami unay iti adu atulong yo, sir. Awan yaman na manang. Kasano, Gina? Kabailamon dagtrabaho? At pangisarkakin ka trabaho no kayat mo. Tapno saan ka amaburyong dito'y balayo? Alaman nga rod, sir. Tapno adda pagadal dagiti anak ko. Di mon pakadanagan dagiti anak mo. Tas siya kung ti makaam mo iti pag-eskwela da. Isulder ko amin. Ha? Ti sweldom to amat gadam. Gastusan nyo dito'y balayo. Kan paggatang mumatan iti agas mo. Nakastrukan iti trabaho manang. Wan, Lila. Kamaudyanan na. Adan trabaho kading. Sumarunukan tumat. Ay, congrats amanang. Ay na, kablawan da ka anak ko. Naragsak kami para kan ka. Ay na, kasla kaano laeng idibabasit kayo. Ita, babalasang kayon. Nakalpas kayo pa yun iti panagadalyo. Dakkel ti utang tayo anay bag-anakam ka ni Sir Alfred. Wen apo, iso amapan kayon to ijay balayda. Taing kay agpasalamat ken kuana. Apay pinanawan nakmeten, Surayda. Asino pa'y itantikad kadwak, taimbati nakmeten. Tata Densyo, tangay awanan ni Auntie Surayda. Rugyang matantagimpake. Ha? Apay Jano. Da kami ti kabagyan na Auntie. Kaanakan lang. Siyak ti binilin da mamay di abroad ang mga sikaso di ti balay anapanawan na Auntie. Ha? Balay da ngagkakabsat da ito eh. Iso na may tabo na Auntie. Pumano kamatan. Tasaan kayo nagkasar kin Auntie? Anya? Naimbag nga oras mo, anak ko. Tatang, Mabalinti umay. Umayak kumagkid daw iti pamakawan kada kayo. ala, sumrak kayo. Agyamanak. At nakaditi kapsat mo, ganti inayo. Kumusta kayon? Nasaya at matlat ta. Ala, mabit lang taayabak da nanang. Pakawanan na ko, Margina. Agparinto mga kitisangwanam. Amok nga do tinagkurangak kan nagbasulak kan ka. Kata kayo kadagit anak ta.
Iso pagawanan na ko ma. Kaya't ko asulitan tinagkurangak kada kayo. Ala, tumakder ka. Kandi kang sangit ta mailuyusak. Pagbabawyak gamin tinaramid ko. Ti panang panaw ko kada kayo nga gina. Awatan na kumamanan. Tapos na masulit ak tinagkurangak. Ay, kasaritam na giti anak mo. Isuda ti mangedang iti dayta densyo. Saan asyak? Si Kalila, anyat makunam. Tano siya, uray saan kuman. Oray siyak manang. Ninanang ano, anyat pangedag na. No anyat desisyon nyo anak ko. Iso ti masurot. Total, nabayagan na napukaw ti panagayat ko iti amayo. Gapo iti inaramid na. Iso ano awatan nyo man kan saan. Ayos latta kanyak, anak ko. Nakasaganak amang sulit itinagkurangak kada kayo, anak ko. Itatadadakkel kamin. Addan trabaho mi. Sa kayo kundi subli kada kami. Anak ko. Lading itak na may bagbagak ti kastoy itatatang. May palagip lang amin tinapalabas. Awan na saya at nga imbunga ti panang panaw yu kada kami. Napukaw ti limbong ti panunot ni nanang. Gapo iti inaramid yu. Pagbabawyak dahit sa anak ko. Nuda kami ti agdesisyon kini Manang Lili. Uray saan da kayon nga awaten dito'y balay. Ngam gapot na amada kayo latta. Da kayo tinagtaudan mi nga agkabsat. Ala, awaten da kayo. Ikarigatan mi alipaten tinapalabas. Agyaman anak ko. Kadyak tumauma. Agkid daw iti pamakawan kada kayo. Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatan. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaam apanunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wano day jay a Ronald. Sino nga ti Pilyam, love? syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyaman ag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wana, makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga anatanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir at talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Si Murotan a iti dayjay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nak dayjay akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta iti sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat king ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tangag eskwela da mamaken papa. No siyak, diyak kaya ti mang namnamag kan ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik, nga uray sandak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikati maka mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka.
Ta agpadatamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibrikan ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak mo't kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wan, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga oray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine. Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok ngamin nakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. Agsarita kayo kin ni mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuloyak latta nga giskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo kenkwana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugodan tanuan niya ti kayat ng arabitan. Jakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan. Nagkapwam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, inka nga rod iti den, love. Nasayat mo at doon pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ama delay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusat, Tata. Apay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nakto. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan di tawon doon ah. Sayang, di mapalabas atawan ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak nga min iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kaya't mo trabaho, tapno makaurunong ka iti pag-adal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para luto, kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minang tibabaunan. Dak pa'y nakasapol iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklaangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Antakin ka, no kaya mo tagkatulong, Christine. Ngam, amangan mo di mo kabayla. Kabalak, saan mo tanarigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amalpasak nga aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay,
Nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, ano saktap no makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaglak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan kang maglaba, Christine. Ha? Ay, saan ang tata? Nakababain mat. Masya na kamin ken ka. Kasalasan ka na iruwami ti trabaho. Yan saan mo bagay tagbali na babaw nan. Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nagasa tinobyo ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Apeng inig ka ma'am ti imak, Tata Fredo. Christine, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayat akong ken ka. Ngam, adan nobyo, Tata. Saan ko maasyak Ipa ay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal. Siyak, timbang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraen ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itagundaway mga panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itad ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipaay ko amin akid dawam. Basta kabagilaklakid di nga ipaay, Christine. Christine, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti bang panunuta? Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadimalan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasarita nak ngamin ni Tata Fredo. No kaya't ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Ang mga namarigatan ka. Saan? Kabailak. Nalakalaang dayta. Gatat, adakin ka, Christine. Ngam namarigatan ka. Oresan pa ilahan. Kabailak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak namin iti aldang waglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga ag-eskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wen, Tata. Ano kasla? Agbay masa ka manan di tatagusyo. Wen, Tata. Kaya kasano? Makapanunod ka? Wen, Tata Fredo. Anyat pangadang mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald, Tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Hala. Awan problema iti layta. Basta agdumpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wen, Tata Fredo. Tinakunawagan iti tata. Agayan ayat tan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? Nukat mo taken roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, Tata. Ay, Fredo. Okay nga Rod, mabit lang. Tayo nag-alayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumang puta ni Ronald. Matandama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko ka. Amang ano sumang puta ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka madanagan.
Tanayunak ti kwarta nga itit ko ken ka. Ikan kan tumalan intong sa marono. Amangan no maibos ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo, Inkan to gumatang iti kagawa ama. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo, kuyugan ka shopping? ay saanan. Amangan no da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan na siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton maminsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog nga gawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan katata? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laeng. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensya kan. Tadi ka maigatangan iti kagawaan. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laeng no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpat. Naglangan kan iti klasim ita nga aldaw, At ang min inaramid ko di balay. Ingkay iti din dito abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas na ti damdamagam. Apay ko mga agbabae si kala ang etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka. Saan ka matasigot akas ta? Di nakmat pagat atapan iti madidi. Awan panggap po magatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo deta kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya? Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pagnaidan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remor ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tay itulnog ka ni pagadalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat ng dagiti daduma. Dinansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang dagita. Tamangan no sa pulan nanto no agawid. Ay, kaano nga tanga agawid ti kapsat ko, mama? Patyak nga agawid tumat lang na ichay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di ngay mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine? Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di sa anak kumapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy.
Nagayat mo't idi ka ubingan na pailaang. Ngam no ape adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka mat kayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinubyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kaming agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaunget. Abi akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik na ter aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patengawang dahil kaya lalaking am siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan di libre na kan ka. Ado nga amang timait itag ko kwarta kan ka ngam tay kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo akwarta kanyak. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Itamat ba sita? No adda masakitang iti isawang mo no awan. At lunag, Christine. Agi mo na. Pagi mo na dadya, Ronald. Iso pang nga asim ta sinamon. Anya, sana mabalin. Diyak ka ba ulan na sinaan tinobyok? Ay ayatag ni Ronald. Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan na nampay nga okay laang kan ka. Nga uray... Boston! Pangasim. Di mo dagdagan tipan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gaya magkabailan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't ka bukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald di ay ayatak. Kasanuak nga yan. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga ka di adi nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha? Di mo pakibiyangan ni Ronald. Ngamno ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinubyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Akwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgayam. Ada nga mi na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat mo time? Wan nga ron. Isong aginrola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga nga, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang tatitoy.
Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpos ka. Wen, katagyaman na kititulong mo. Wanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita? Ako. Ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan ti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron na papanam, Christine. Tadamot papanak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umiyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din doon bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, adi ka pila bumangon. Intag iskwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan, adun ti bagsak ko. Iso masaduta ko. Anya? Ape nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora, Jack, makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo itibiyag. Masaduta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamanawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-iseskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kaya mga rod asikan to timang biyag kinkwana. Intun adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako, tanagatang kunti gagarak di ti plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tay jaya. Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayong kulang day, Jay. Untod! Alay ko. Di lang basta kabil-kabilin lang na. Ronald! Kita ka man langan, makapawan kay Trigalas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Ape, adi ka nagawid ni Terabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno umay ko alahan dagiti kawis ko. Tapo manawak dito yan. Anya ka din dito nga ipagbagam. Di na kumamat panawan Agsinatan! Tas saan akong anaragsak iti danam? Wan! Tadat sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpat nga dayon ni Laning si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa yan nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak. May ka nagsangit, Christine. Di mo sangit ang dawan serbin na tao. Nabayag bagaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Adda ka mga lingay kan ka, Christine. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Christine. Agawid aki si balay. Nakailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akon kada mama. Total, nagsina kami imatan ka ni Ronald. Jakon kaya tasumlian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamat ang damamakan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ita.
Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso ajak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamot tan ni mama. Nakadalit ang ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatkan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Abang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kamin. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jack la yung pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tayo nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang am iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak, bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kaya, kumusta dama, mama? Nakadalit ang tiinak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald dito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako ma. Agsinublihan ta ko man. Agsinublian ta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Andal mapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na ka, Christine. I love you. Apay naramit mo ti kasi kanya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba'y? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na tibagi na kanya. Anya, apay nga ron nagsarak ta. Kunak man nagsinublian ta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngamdi kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako man ni Balay Dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak
Jak manan makontak ti cellphone na. Kan uray na kiti account na iti social media. Jak makontak. Awanan pa in at talaga na ti Ronald. Jak lakuman nakisinsinnarak kan kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, adda kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastamat tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May mga rod tayin kuyog nak ti kamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Apay nga eh. Tsak nga rudam mo. Maditipagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayat. Ipan kalaangan ijo hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga ruad. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpay so kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga rod ang nagsikog ka. Apay akasta ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sika ti ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa. Taopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, Anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kabus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanaw kan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pan nakaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyak na ita. Taurayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan ita anak. Fredo. Isong agawid kalangan. Tanuag tali na ed kan iti balay. Sigurado agtuloy iti panang rugrukit mo iti ulo. Agawid akman na ni J. Lugarmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa maituloy ko ti panagadal ko. Ngamin, adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anya, ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, jak mapabasol ni Fredo na talaga anaupayin kanyak. Ngamin, basol ko. Kadyak mat kayat nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad ak matlakan kwa na ide.
Inlimad ko ti may papan kada kami ka ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Jak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. God, naawagan mo ni Ronald. Jak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsikuga ka balasang manang. Agsarda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam ta si kugmo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoam. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas, manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Katgapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adda pa'y gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnamang. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. Biyag ti tao. Anya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. So batik ti dagdumay ti dalan ha. Ay na, agpampanunot ka no saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman na nang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi diya akayo dito'y balay. Awan ti mangmangan. Kanayo na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan. Sige, mapana ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Ninanang mungay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Uwan lolo. Ngam basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka, kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya, Josefa, anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti araramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ore awan dagas nga aramiden na ungtam latabay. Kasta ka de ti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea, anak ko, kita umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak.
Ada usarak no makimisa tayo. Siyempre, taada ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang. When taterno nga rin ti ginatang ko. Ti ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ne, apayakas ta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kanya Abner nga anak na. Ung-ungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakitkita kanya Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamo ti Jack kayat ka ni Manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na iti kasjay nga aramidon na. Ay nga, anya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasarita yu pa'y nga muna ang tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti kaanak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titapwa na jay school mi. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at apno maragsakan ni nanang mo. Win lolo. Kasta ti kanayon nga iba ka ni nanang kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiyan anang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Agenrola ko ninto numaya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumati agadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na ko mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam ta agsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak ta sibugak ko man iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O na di balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agda pag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mao. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panagsibog na di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatainong tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josefa. Di ka kumamot nagbalin na naulpit iti anak mo ah. Apay aya tatang, anya man ang timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalaim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangagabi no kawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapon no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti manggagnaken ka. Kaya't kulaeng nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo.
No di mo kabaala na pagadalan. Jay kabsat mo timang paadal ken kuana. Umay ka man, Tipo ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpulpulong mo kinilolom, ah? Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, ah? Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adagan ka, ah? No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Mabilinda. Di mapang ka? Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang ka na tayo. Tapnosan tayo itong agrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong. Agtrabaho ka, ijay garden. Basta kaya't ko ti ag-eskwela na nang. Ay, makamu kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mat Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple laeng ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang, Auntie. Kaya't ko mat ti makaadal. Nasayaat mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agi na nakapay nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga agenroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenroll yo sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pay nga naala ti tangdan ko ket. Ni tatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang, nanang. Saan kami mat nga agap-apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen, nanang. Adoy, para ken ka, Abner. Anya na Auntie? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, Auntie. Tinapatag, ada may suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang tano saan isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, Auntie. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Una, tanasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninong tan na ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mukan ka? Kanayan nga agungat. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak itikawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag itibog kaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed na Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay la ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko.
Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agadjas para kanya Abner nga anak mo. Ay natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag, pangaasiyo ta pumanaw kayon. Ngala, adaken ka, no orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok nga Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner, iti poder mo, anak ko. Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti inadaklakamat na kin ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Na yan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ko ni Manang Mao, anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumataawan to, ti pagbabawyan na, iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Na ito tilistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Waran ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Ure ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a-deserving ka. Saysaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Adda matlaangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mat. Kabaalam day ta. Sapay la kuma Tapno makasubali takmat ka dagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa. Kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka. Kasinsin. Ure kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti may nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangag ti may papanken kuana, Auntie Belinda. Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itan niya aga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti? Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanyak. Karagiti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josefa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kon tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Mano natawon tinaglabas, gamkasta kalata. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta,
Urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay, isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensyakan. Yung sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Auntie Melinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, Apo? Ngam di ka kumaagi mulay ti sakit tinakam iti inamoy. Santay man na pagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo. Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apo. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawaskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik ta engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka Abner Apok. Ay, wala Lolo. Pakaragsakak na ita. Oh, anya nga rodon ti planom ita, Abner ka anakan. Nakagraduar ka met. Oh, naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, Auntie. Padasak ti ag-apply. No mapagasataan ak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laing. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, Auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan mo tentat no subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, Auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw kenkwana. Kaanakan, inamlat taday jay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wen, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, Auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagitan, Abner kaanakan. Naala ko ti sweldo, Auntie. Uwan gaya, enrollment man ni Kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, Auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yu kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim, tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho, Auntie. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, Lolo? Di bumatimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner Apok. Kaya't kayo asorpresaan, Lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay, naibos sa ti kwarta mon, Apok. Saan, Lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay, kit. Agyaman ak nga ron, Apok. Ne, ladawan ko mo't in-display iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man tatang. Nay, Jose pa anak ka. Samar ka. Agyaman na tatang. Apayakala at ti panagkutong mo. Diyak nga rod am mo tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ay kat agpadoktor ka ah. Wunto, no adan to kwarta tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, Wine,
Nangitulo iti groceries. Imbagak mo ita mapanaka sa rungkaran ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y si marungkar mo't ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana. Awan sa amot ti patig ko iti anak ko tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Din ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sika ti agsapol iti pamatig ti maysa nga anak. Tatang, No imparinam kumaken kwa na ti panangipatig ti maysa nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik nana. Ta iso ti nakariknaan ay ti pamatag. Iso di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni Antina ngam sika nga inana. mayat tuin display aladawan yu iti salas yu ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, nakadisplay aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanan ading ko. Kinapudno na. Masaksakitan na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tiriknana kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam kenkwana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tiriknana ken kaita. Ijak ambo ti aramido ka ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken ka ading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanoan niya ti mula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y manang? Adda pa'y gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpot ni Abner? Iswapatsya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga umasidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamagawan ken ka anak ko. Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupen. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amok analadawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko ken ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakom ko iti amam. Gapo iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapauyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang aken ka anak ko. Ala, husto na lang.
Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin na giti kinaulpit yung kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Aminado ak. Ang nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat, no nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko, ngawan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamod dyanan na. Nangit kumatlangan dahi ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko.